Sonce kmalu bo zašlo, angeli bijo nad menoj Gospod. Zdaj je to noč moj Bog, angeli varujte me. Ves dan, vso noč, angeli bijo nad menoj Gospod. Ves dan, vso noč, angeli varujte me. Če ne bom dočakal dni, angeli bijo nad menoj Gospod. Piši mojo dušo le, angeli varujte me. Ves dan, vso noč, angeli bijo nad menoj Gospod. Ves dan, vso noč, angeli varujte me. Jaz bi še torej, pater Miha, rad bi te vprašal, kak je tvoj priimek? A moj priimek? Ali še moje drugo ime? Potem vprašam, ja. Jaz se piše Majetič. Majetič, Miha Majetič, in si minorit in bil, koliko let si bil misionar v Vietnamu? V Vietnamu sem bil 4 leta. 4 leta. 4 leta. Vietnam je včasih bila vojna, se spomnite, in potem so socialisti ali komunisti kakorkoli zmagali. Kakšno se ti zdi življenje v Vietnamu? Lepo. Lepo. Kadar se imajo ljudje radi, potem je življenje lepo kjerkoli. Če se pa ljudje nimajo radi, potem pa je težko kjerkoli na svetu. Če se veste tisto, ki sta 2-3 v mojem imenu, ko pravi Jezus, potem sem jaz med njimi in takrat imamo že skoraj nebesa na zemlji. Je pa seveda tudi za katoličane včasih malo težko v Vietnamu, ker jih seveda država malo stiska dol, pa pritiska, pa si ne želi, ne. Vi prijete zjutraj kdaj k sveti maši? Ob 8 vjutro. Ja, odvisno, če je med tednom ali če je v nedeljo, ne. No, v Vietnamu pa pri sestrah je maša ob 5:30 zjutraj. V skupnosti, kjer sem pa jaz bil, pa smo imeli mašo ob 5 zjutraj. Ne, ali pa smo ob 5 začeli, 10 do 5, 5 do 5 smo že začeli z molitvijo v skupnosti. So pa župnije na severu gor, ker država malo bolj stiska katoličane, se pa zgodi, da so že maše ob 4:30, ob 4, celo ob 3:30 zjutraj. In če ima duhovnik dovoljenje samo za eno mašo, to pomeni, da je pri tisti maši tudi poroka ali pa pogreb, če je potrebno, ne? Ker če ne mora imeti še ene maše pozneje za pogreb, na primer. Tako da morajo. Je pa tudi povezano to s tem, da ljudje potem grejo na polje delati. Se pravi, prijejo zjutraj k maši, potem pa grejo na polje delati. Kjer sem jaz bil, smo imeli sicer privatno hišo, ker jaz nisem smel javno maševati, uradno ne, zaradi tega, ker bi me hitro iz države ven popokali. V župniji pa se je zjutraj zbralo takole na hitro, če bi štel, ko sem se peljal zjutraj z motorjem, in časih, ko so imeli že mašo ob 5 zjutraj, ali pa ob 5 zvečer, ker so imeli 2 maše tam 300 do 400 ljudi je bilo vsak dan zjutraj, pa še toliko nekje zvečer pri maši, tako da so mogli take klopi, ko imate vi, še od zunaj postaviti. Jaz se vidi rad jem in me zanima, kaj ste jedli tam v misijonih, kakšne posebne krokodile, kače, metulje, kaj ste jedli? A v Vietnamu, ja, standard, ne, je kem, riž, riž, kem. Ja. Tako kot pri nas kruh, je pri njih riž. In če greste jesti, ne rečete gremo jesti, ampak gremo na riž. Ne? Tako, ne, ko povabiš na večerjo, rečeš an kem. Ja. Jesti riž. Ne rečeš gremo večerjati, gremo jesti, ampak gremo jesti riž. Potem poleg riža poje ogromno zelenjave,
tudi solate, ampak ne delajo takih solat kot pa nas, to je ena stvar, ki sem jo pogrešal dol, ampak kar samo solato operejo in jo potem zraven jejo, tudi paradižnika imajo dosti, potem pa ogromno morskih zadev, rib iz morja ali pa rib iz rek, ker imajo ogromno rek. To je tako bolj za standard. Potem kakšna juha pride, jejo pa iz šalc, pa s palčkami. Jaz sem prvih 14 dneh dosti shujšal, preden sem se s palčkami naučil jesti, zdaj sem se malo nazaj dobil, ker sem v Sloveniji, pa je malo drugačna hrana, sem takoj popolnil tiste prazne luknje, ki so nastale. Za kakšne posebne priložnosti se pa kaj postavi na mizi kaj bolj posebnega. Naprimer, leta 2005, ko sem bil, najprej sem šel za en mesec v Vietnam, da smo videli, kako se kaj obnašajo oblasti, pa policisti. In ko sem se poslavljal, smo povabili na večerjo škofa in je moj sobrat, ki je sicer Vietnamec, ampak z avstralskim potnim listom, rekel škofu, pridi škof, bomo malo se poveselili, ki gre domov, pa ne zato bi bil veseli, da grem, ampak da bom spet malo nazaj prišel. Je rekel, pa bomo naredili malo italijanske kuhne, bomo skuhali malo drugače špagete, pa makarone, pa te zadeve. In veste, kaj je škof rekel? Rekel, ma ne se matrati, sadajte na mizo, pa bo čisto rekel. Kužnega pojedli. Krasno. Pater Miha nam je nekaj veselega povedal. Zdaj pa verjetno bo koncert, ampak predtem sem pa mislil, predno bomo še mi poslušali te drage deklice, bi prosil jaz Ana Lon. Ana Lon, Ana Luan, yeah? Come here, please. Yes. Bomo se vi malo naučili njihova imena. Rečite Ana Luan, rečite zdaj. Ana Luan. Oh, good, well, bravo, ne? Yes, maybe we could introduce them and then we try say their names. Okay? Thank you. Okay. Puse se lahko same, samo moramo mikrofon spraviti. Okay. Ne, on je daljši. No. On je daljši. Tale je dosti. Oh, my name is Anna Loan. Zdaj pa rečemo 3, 4. Ana Luan. Yes, very good, bravo. Bravo. Yeah. And what's her name? Yes, and the first here, Nyen. Njen. Bolj na glas, dajte 3, 4 zdaj. Siem Enkrat. And the second is me. Me. Yeah. And the second, Lan Anh. Lang Anh. Yeah. And the second is Thảo. Thảo. And Kim. Yeah. And Bing. Bim. Yeah. En applaus za vse, bravo! Wow. Thank you. Za ta zadnjo se najlepše zapomnite, če ste gledali ono angleškega komika, ki je Mister. Tako da si njeno ime najlažje zapomnite. Tako, vse pozneje vam bojo tudi povedali, koliko so stare, to znajo povedati angleško. Slovensko še nismo naučili. Instrumentov imajo nekaj tradicionalnih, ko bomo špili na koncertu, sproti povemo, da boste tudi slišali enega, pa oba dva, pa tako instrumenti grejo, tako da bo čisto lepo. Naj vam povem še eno stvar, ki župnik ni vprašal. Punce smo sicer rekli, da ene so budistke, ene so animistke. Ampak vse slabo vidijo, oziroma so slepe. Ja, 3 so čist slepe, 3 pa malo vidijo, ker ste lahko videli, se ene prej malo mahale zraven vas. Ne pa povem, da nekaj pa je katoličank v centru, ampak nekaj zaradi šole tega niso mogle prideti. Ampak kljub temu, da niso katoličanke, punce znajo moliti vse molitve, ki jih znate vi moliti, pa še kakšno zraven, pa so tako pridne, da vsakokrat, ko gre do jest, se tudi zmoli, preden se je. Tudi če sester ni zraven, zmolijo pred jedjo, za zajtrk, za kosilo in večerjo. Potem enkrat na dan zmolijo vsaj 1/10 rožnega venca.
ko gredo mimo kapele, ki jo imajo sestre, se ustavijo in se priklonijo proti vratom, oziroma proti tabernaklu in pozdravijo Jezusa noter. Enkrat na mesec imajo posebno slovesnost, tako kot mišmarnice, ker pozdravijo Mariji in prinesejo rožice. In bi vam še lahko našteval, kako lepo skrbijo za sebe. Bomo pa še kje vmes, če boste vprašali, povedala sestro. Zdaj pa nohte. The first 1, 2, 3, 4, they will play first the one song very old in Vietnam. Najprej bo igrali teh 4, ki igrajo ta inštrument, ki se imenuje, how is the name? Bình, Bến, Văn. No, the name of the instrument. Đàn Trăn. Na ime inštrumenta je Damčan, jaz sicer vem, tako da se deliva svojo logo. Damčan in naslov pesmi ste slišali, se ne da prevesti v angleščino, tako da se ne da prevesti v slovenščino, potem naprej. Je pa zelo, zelo stara pesem, ki so jo igrali ponavadi na dvoru za kralje, kraljične, prince in princese, tako da si lahko zamislite, da sedite na dvoru zdaj in poslušate glasbo, ki jo vam jo igrajo in se počutite kot princi in princeske in uživate v glasbi. Yeah. So now start. 1, 2, 3.
So now another is only one string here. Naslednji inštrument ima samo eno struno. Yeah, it's a mid dan bow. Imenuje se pa danbao. Yeah, only one string. Here 17, here only one. Tle 17, tu pa samo za ena struna. Pa bomo dali še malo spremljave zraven. So now one will play flute. Se pravi, zdaj še tretji inštrument, ki vam ga bomo predstavili, to je flauta. Se opravičujem, smo ozvočeni danes menjali zjutraj, ker so nam ga na oratoriju smo pustili ta drugega, ta večjega, pa ta malega savlo pa nesli, ampak očitno niso fanti, ki so imeli često, niso napolnili. This says he will play alone with a flute, with a song, it's like a danifler. Ta flauta je prečna flauta, naredite iz bambusa. Kadar greste v Vietnam, potem boste srečali zelo pogosto motiv fanta, ki sedi na bivolu, na vodnem bivolu, sedi na hrbtu gor in igra flauto. Flauta pa se imenuje sao.
Voilà. So now they start with another rhythm, no? With for dancing more. The song is Pass the River. Naslednja pesem bojo se spet oglasile 4 punce na Damčanu. Naslov pesmi je Preko reke in sicer, če boste dobro poslušali, boste slišali, kako se preko reke ne samo gledajo, ampak si tudi pošiljajo stvari sem in tja. Namreč to je tako bolj moderna pesem, moderna, novejša pesem iz časa vojne, ko so se na eni strani severnjaki, na drugi strani pa južnjaki gledali na reki in si pozdrave pošiljali sem in tja čez. So now all they will play together. No? Zdaj pa bojo igrale vse skupaj. Malo se je naredilo in nezgodaj, na struna je šla, ampak nič hudega. Okay, Bomo potem so zamenjali. the song is En Condovasa. To pesem pa poznate, ni vietnamska, ampak je iz Južne Amerike.
ampak jo punce obvladajo tudi tako, da izredno dobro špilejo.
Tako, zdaj pa na vrsto, da če imate kakšno vprašanje, da sestro slišimo. Vas kaj zanima? Yes, you ask questions and they will play answer. Prosim. How long do they play? Play or study or learn about it. Torej, sestra sprašuje, kako dolgo se učijo igrati, ali kako dolgo skupaj igrajo? So, both questions. First, how long do they play together and how long do they study? Okay, they study at least 5 years ago. And then Štiri do 5 let. And then now every year we have a concert for Christmas or some like you now like this. You know, every year we have at least 5 to 10 times. We go around and then we play. Vsako leto imamo nekje med 5 do 10 koncerti, nastopamo za Božič posebej, potem pa če nas kdo še povabi, grejo tudi tam igrati. On the Paris, if the Paris also in Vietnam invite us and they go, not only 6, they have a 30 of them go and then play. Torej, tu so pač omejeni, oziroma smo omejeni kombi, ima 8 sedežev plus šofer, tako jih je tudi lahko toliko prišli gor, drugače pa, ko grejo nastopati, jih je 12 na Damčanu in potem še ostali, tako da včasih gre vseh 30 na koncert. Okay, thank you. Koliko so stare? To pa lahko vprašaš. How old are they? Okay. How young? I am 14 years old. Pravi, 14 let. And the class? Great. I am in verse 6. Torej, stara je 14 let, je po 6. razredu. Naj povem, da njih šolstvo gre do 12. razreda, to je končana srednja šola, 12. razred, potem pa se gre na fakulteto, na univerzo. 18 years old. I'm in grade 11. Pravi, stara je 18 let, je pa v 11. razredu. I am 16 years old. I'm in grade 8. Sem stara 16 let, sem v 8. razredu in zna najboljšo angleščino od vseh. I am 12 years old. I am in grade 6. Ona je pa 12 in je tudi v 6. razredu in je najmlajša v skupini. I'm 17 years old. I'm in grade 10. Prav v 10. razredu je pa stara 17 let in še ni. I'm 16 years old. I'm in grade 10. Prav, ona je pa 16 let stara in je tudi v 10. razredu. Še kakšno vprašanje? Pri njih je malo so razredi, niso čist po letihu, to pomeni, ker je odvisno, kdaj pridejo v center. V center pridejo punce že 6 let stare, nekatere pozneje. Zdaj so bile eno, ki je stara 17 let in je že na tem, da bi šla v univerzo, ampak mora se pač, ker je začel videti slabeti, se mora najprej učiti brajlove pisave, da lahko potem normalno živela kasneje v življenju. Še kakšno vprašanje? Toliko otrok pa ben korajžen. Ponavadi, ki smo imeli otroke, je bilo vedno vsaj 20-30 vprašanj. Are you coming next year? If some of you invite us, we will come back to Slovenia because Slovenia is beautiful. Yeah, and hospitality. Sestra pravi, če jih bo kdo povabil, bojo prišli z veseljem. Lahko pa povem, da drugo leto pridejo Zambici, tako sem slišal Patra Miha govori Drevenška, da bo drugo leto Zambica pripeljal v Slovenijo. You bless her, God bless you a lot, not like us. Drugi del pa je rekla sestra, živite v čudoviti deželi, ne veste, kako lepo deželo imate. How long do you stay in Slovenija? Only 1 month. 1 month, yes. En mesec bojo še do 4. avgusta. 4. avgusta pri Svetem Petru v Ljubljani imajo ta zadnji koncert. Čez teden dni v nedeljo pa mislim, da na Ptuju zvečer. And we also welcome you to Vietnam. Ste dobrodošli v Vietnamu, lahko pridete mimo, se oglasite.
Edino, kar se morate pač predstavljati, njihove postelje so lesene, trde, ni jogijev, ni polštrov, kakšno slamnjačo se vrže od spodaj še, to je to. I say that the bed is very wood and hard. Ko sem jaz prišel v Vietnam, so dali 2 kozi, 2 posna in gor na tistem sem ležal. 2 kozi, ne? In potem 2 posna, en zraven druga. Zidarske koze, da ne bilo kakšne napake. Ne? Sem rekel tako, da 2 posna tam 2 metra dolga, pa sem gor ležal. Me je vse bolelo, dokler se nisem navadil. Še kakšno vprašanje? Prosim. A so bili še v kakšni državi, ali sam v Sloveniji? Have you visited any other country except Slovenia? Yes. For me, before I was in Rome and in France, and then in the Philippines, India, and now Slovenia. But for them, the first time go abroad, first time. Torej, za punce je prvič. Naj povem, da sestra pa imajo mednarodne skupnosti. Pri sestrah frančiškankah, misionarkah v Sloveniji so Španke, Poljakinje. V njihovi celi provinci pa sta že 2 Vietnamki, ki pa sicer živita in delata na Poljskem. To pomeni, da se sestre ne ostanejo v svoji državi, ampak se menjajo. Tako da sestra je bila nekaj časa v Rimu, v Franciji, potem pa je nekaj let delala pa med otroci in revnimi na Filipinih in sicer tam, ker živijo na smetišču. Še kakšno vprašanje? Prosim. A je kdaj kakšna težava, ki pride do centra, pa se druge vede, da se navadijo, ne vem, to, da molijo skupaj ali pa nekaj? So the question is there a problem if the girl, not Catholic, comes to the center and then start to live in the center because of different religion? Okay, we focus what is humanity, not focus the religious. So they can come, you know, they are non-Catholic, but they sing for the Christian song very well. They read the gospel. Then for every month we have the choir for once a month at the parish. So they sing, and every night they pray with Our Lady. Torej, dekleta ne prijo tja, da bi jih spreobračali, ne? Ampak je človečnost tisto, kar je merilo, ko prijo dekleta. Tako da, če kdo noče, ni potreba, so pa vse znajo, pač se naučijo potem mlajše, se učijo od starejših, enkrat na mesec pa grejo tudi 5 v župnijo in takrat potem punce tudi berejo berila, sedaj v brajici napisano, ne normalno, ker ne vidijo. And later, they can convert to Christian. No, če hočejo, pa imajo seveda možnost, da se dajo krstiti. Katoličani v Vietnamu predstavijo 6-8%. Še kakšno vprašanje? Prosim. To pa ti jaz lahko 2-krat po 6 ur. 6 ur, pa letalo pristalo, pa so zamenjali letalo pa še 6 ur. Nekje vsega skupaj po potovanje 19 ur. Pa so bile že v Italiji, ki so v Italiji dol pristale, ker na Brniku bilo preveč draga karta. Pa so šli do Benetke, ker je bilo skoraj za eno 8, če ne 1/4 cenej. No, 1/4 glih ne, ampak tako nekako pa. Zelo blizu. Še kakšno vprašanje? How do they feel in Slovenia? It's peaceful and wonderful. The people here, they are very friendly. Ljudje so zelo prijazni, drugače pa zelo mirno, pa zelo lepo. And here beautiful because the forest. Very good. Sestra se ne more nagledati, koliko gozdov imamo, ker v Vietnamu je večino že vsega posekanga. No pollution. Pa čisto. Tam se vedno z maskami po mestu hodi.
How many hours a day they have to practice instrument? Yes, very good question. So every day they had at least a half hour after supper. They practice, and then once a week the teacher come to teach them once a week. No? Yeah. And every day half hour every day. Vsak dan po večeri nekje pol ure imajo za vadjo, pa ne samo ta inštrument, ki ga so zdaj tu igrali, ampak še kakšnega drugega. Enkrat na teden pa pride učitelj, učiteljica in potem je cel dan z njimi in potem po parih skupaj igra pa, ne, ker vadijo različne kombinacije. Because they go to school like you, so they need to learn another subject like a mathematics, physics, on everyday geography, everything. So. Ker grejo v normalne šole, ne se morajo tudi ostale predmete učiti. Tudi v normalne šole, tako da imajo pa knjige tudi doma, tako da lahko preberejo vse predmete v brajici, tako da ni problema. Jih pa sestre v šolo vozijo vsak dan z motorjem, po 2-3 od zadaj da, pa jih pelje v šolo. Tam me 5 do 10 km preč različne šole jih peljejo. Že 10 dni smo v Sloveniji, oziroma so v Sloveniji. So now they will, Nyan will sing one song for you in English, Proud of You. Sedaj bo zapela eno pesem v angleščini. The computer problem, so now they will play another instrument for you. It's a pianica, okay? The song is a Godfather. Torej, zdaj drugi inštrument, to je tako ustna harmonika skoraj, naslov pa je botar.
Okay, now one day will play organ. You see, each of them at least two instruments they know. At least two instruments. Torej, vsaka punca igra vsaj 2 inštrumenta. Najmlajša med njimi igra 4 inštrumente. Tako da so zelo nadarjeni. And then now they sing to you as you raise me up. And all my shows so weary. When troubles come and my heart burdens me, then I am still and wait here in the silence until you come and sing a while with me. You rise me up so I can stand the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. So now Nhân will say, we sing one song for all of you. Okay? Love in your eyes, sitting silent by my side, going on, holding hands, walking through the night. Hold me up, hold me tight, lift me up to touch the sky, teaching me to love real hard, helping me to find my mind. I can fly, I'm proud as I can fly, to give the best of mine to the end of the time. Believe me, I can fly, I'm proud as I can fly, to give the best of mine, the heaven in the sky. Stars in the sky, wishing words upon a tide, give me love, make me smile, to the end of light. Hold me up, hold me tight,
to touch the sky, teaching me to love with heart, helping me open my mind. I can fly, my brothers, I can fly, to give the best of mine, to the end of the time. Believe me, I can fly, my brothers, I can fly, to give the best of mine, the heaven in the sky. Can't you believe that you light down my way? No matter how the evening high, I'll never lose my fight. See me fly, I'm proud to fly the high, to you the best of mine, till the end of the time. Believe me, I can fly, I'm singing in the sky, to you the best of mine, the heaven in the sky. Nothing can stop me, spread my wings, show wide. Thank you for paying attention for the children. Can serve you some music, some song. Yeah, voilà. Sestra pravi, hvala lepa za vašo pozornost, za vaše poslušanje. In ena sestra pa že tamle nekaj par stvari pripravila. Naj povem, da skoraj vse stvari, ki bojo tamle in jih lahko kakšen spominček vzamete, kupite za domov. Razen torbic, ki so narejene med manjšinami. Vietnam ima 54 narodnosti, od tega je 53 manjšin, ki predstavljajo samo 8% narodov. In te manjšine živijo v goratih predelih in se preživljajo z izdelovanjem torbic, pač nekaterih drugih zadev. Potem sestra imajo CD, če bi rad kdo si vzel za domov CD, pa poslušal to, kar so danes pele. CD je 5 evrov, torbica je po 10, vsi ostali izdelki, ki so pri sestrah, so pa po 2 evra, tako da si lahko vzamete. Ne povem, da rožne venčke za pesnice, ki jih imajo sestre tam, so izdelki njih. Se pravi, deklice ne samo, da se hodijo v šolo in se pridno učijo, ne samo, da igrajo 2 ali 3 inštrumente, v svojem prostem času izdelujejo še izdelke, ki jih lahko tukaj kupite, ker se morajo naučiti čim več ročnih spretnosti za to, da preživijo. Pri sestrah so, dokler ne grejo na fakulteto, tiste, ki pa ne grejo na fakulteto, pa se izučijo naprimer masaže ali pa kaj česa, ker sestre želijo ne samo, da so pri njih nekaj časa svojega življenja, ampak da se izobrazijo, da naredijo izobrazbo, da lahko dobijo službo in postanejo samostojne. Ne pa, da grejo potem na cesto, na ulico in na ulicah prodajajo svoje življenje, ne? In se s tem preživljajo. Tako da, če bi kdo želel kaj za spominček si odnesti, si lahko tam pogledati, če mu je všeč, lahko pa pri sestrah tudi dobi. Jaz bi imel 2 prošnje. Eno je ta, da lahko nekaj darujete, kdo pač misli, da je prav za deklice. Druga stvar pa je to, verjetno bi mnogim želeli dati roko. Je to možno? Seveda je, seveda. Ja, samo to bodo nekako organizirali preko sestre. Kdo hoče pozdraviti od otrok, lahko pride pa dajo roko. Naprej, če bi kjer še probal inštrument, kako se zašpila čez 10 minut, bomo tako, da bomo 2 dali s tem inštrumentom tudi spredaj, bomo mizo osvobodili, tako da bomo do te lahko probali, kako to izgleda preenkrat na te 12-strunske inštrumente. A vala? Lahko dam roko. Lahko. Daš povedati to po... Da vidimo, da... One more. Step. Okay. So the children will come to shake your hands. Okay, The children will come to shake the hands. It's not necessary. No, it's very good. You say that they cannot step forward. I see. Okay. Don't, tụi con đừng có bước xuống nữa nha, là rớt. Okay, we will shake them. Rồi các bạn giơ tay ra, các bạn sẽ bắt tay các bạn nha. Rồi. Hello Father, thank you Father.
Để drugi tudi pridite malo pozdravite. Họ sẽ lên họ bắt tay các bạn. Đứng rộng ra một chút, đừng xích ra. Nhân xích ra một chút, đó, xích Lan Anh xích qua một tí. Rồi họ sẽ đến. Đứng tí thôi, đừng có kéo xuống. Rồi giơ tay ra ha, các bạn sẽ lên bắt tay chúng ta. Cứ giơ tay ra, đừng có nắm tay nhau nữa. Ok, please come to shake hand. Ok. Tụi con cứ cúi xuống nè. Giơ tay. Če hoče kdo darovati, pa je na belem stolu. Glejte, zdaj otroci, mečken še počakajte, mičken še. Torej, s tem se zaključuje tudi letošnji oratorij, prvi oratorij na Zgornji Ložnici. Upam, da ni zadnji. A bomo drugo leto imeli oratorij ali ne? Ja! Nič ne slišim. Ja! Ne slišim. Ja! Zdaj pa slišim. Ok, drugo leto bomo nadaljevali, če Bog da. Bi pa zdaj še našo himno še zadnjič zapeli in bi prosila Lauro, ki ima danes rojstni dan, je še tukaj. Laura, dajmo poklicati Lauro. Laura. Bi prosili Lauro, da bi izstopila k zastavi, pa spustila zastavo, mi bomo pa himno zapeli. Pa ker smo danes še tak, končujemo oratorij, dajmo fejst na glas zapeti himno, pa pridite sem vsi otroci. In animatorji, za animatorje pa še posebno obvestilo, prosim, da po končanem ostanete še tukaj, se moramo še nekaj zmeniti. Ste vsi tukaj zdaj? Ok, te pa lahko začnemo našo himno. Kitaristi, pripravljeni? Refren pa fejst na glas. Tvojo smet, klic naj tvoj me vodi. Tvojo smet, naj stopa moj korak. Tvojo smet, svetilnik ti mi vodi. Tvojo smet, Gospod moj Bog. Super, tak. Radi,
bị cứng nhắc, cái mỏ tụi mình xèo đi kìa. Không thấy hay bị giao nhau. Ra nhá.